Pusikuy día cacho munaspa kuyamasi kaisamakuy tiyapi noganchik kicharispa kasun kuska Dios pajkelkas kanta. Hinata devoción matutina kunandiak amiguanchik chantapis apamuanchik willayta. Chayta ñawirinapa invitagi mas kanaygita maychus kasan kay libro de Gálatas. Tawayuh chantapis chihllasqan nina hinata. Chantani llantaq herenciata hap'ejqa wawallaraq kasaspa kamachi hina llaraq kasan tukuy imamanta dueño kasaspapis. Ari munasqa kuyamasi apóstol Pablo kaypi presentawanchik imaynataqa herenciamanta parlawanchik chantapis iskay wawamanta. Hinallataq niwanchik imaynata tukuy creyente kuna judíos agasqa kasarqanku tukuy ladupi, pero paykuna creesqankuman hina willasarqanku Diospaj evangeliumta chantapis Jesucristo kutimunanta watejmanta Jerusalén llaqtakama paykunaqa rirqanku kayta willanankupaq. Chay tiempopita junt'akurqa hinata Diosninchik tata chaypi escogerqa wawanta kachamurqa wañunanpaq sapa ukninchikrayku. Payqa rescatawarqanchik. Chay hatun milagruta ruwarqa noqanchikta urqunawanchispaq tukuy laqha kawsaymanta. Ima lindu Diosninchik tata sapa ukninchikta chay milagruta ruwarqa munasqa kuyamasi. Laqha kawsayninchikmanta sapa diyapis Diosninchik urquwanchik. Chayrayku paytaqa usqayta mask'ana tiyan. Chaytaqa paytaqa graciasta quna tiyan. Kamachik hina sapa ukninchik junt'apuna tiyan. Porque aswan hatun kawsayninchik kasan pipichus noqanchik kawsayta quwarqanchik. Chaytaq kasan Jesucristonchik. Icharis chay yachayta pamuanchik kunan día devoción matutinanchik Diospaj qillqasqanpi esperanzata churaspa sonqonchik ukhupi. Ama qunqaychu kay yachayta mark'ayta pachimuyki.